সিংহাসনের বসেছিল সবাই কাম করেছিল আইলা তোরা তোরা সঞ্চারা করা ছাড় ছাড়া যাহা মাগেছিলে যে থাকতে তাহা চোখে কাটা ভাজতা ভগতি বিচার ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ତୋର ମନେ ଅଛି ନା ଭୁଲି ସାରିଛୁ? ଆରେ ସେଦିନ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲା ସମୟରେ ମାର ପରେ ମାରିଥିଲା ହେଲେ ସେତିକିରେ ଶଳାର ମନଟା ଭରି ନଥିଲା। ଆମ ଫେଲେ ପାଇଲ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଉତାରି ଦେଇ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଭିକାରୀ ସଜେଇଥିଲା। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତିକି ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଅଛି ଉତାରି ଦେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦେ। ଠିକ କହିଛୁ, ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ सतकु सत हमें अजी राजा रानी हे राजा वस्त्र कभी देव प्रभु भक्ति चली चली जीव अनेक दूर को अजी दिन तू हमें तुम स्वामी लिखिव गोपाल